kami hahadulimu panabulimu dohor pagluta mau lihatnya mata dok itu harta masa dengan do di jong itu harta udah usah batuan dia motor lumuwi manang dihoang iku orang di sinobita percaya raw huang di ngamulat tau dituruk gang adong hahurangannya bukto dititingol gang adong nahurang tohodo imana karbalikan naw alay molotung adong kanahurang ni na perjolo riyak ni mula tema yang dikuha sa sinapidara Huntima ang di patarida mahita yan ang pendukuta si Raja Hutamu kami nga hahang busot datu kamu ang ilulinali busot pa pasawar madwa niya moktaon masaling gado kuweret kami hamu sa luna o parang ni naglutuatan among tanok sa rumah jalahami pehadulimu bonon nami doditang yang nami asalamu tusadana hamu tusadana hita namar-hamara pos dorokan nami di siang di ngajongjok kami di so omma bukti di hahadulimu panabulimu ubatuduhami do hasaulun ni rohanami jala ido tanyakta di parsaur matuan ni amok taon tatanyak kong mainok taon pepeng sahat tu saur matuan pangabahan do apabala na loma di hamuna sa luhut na ko na ning hasuhuton nung nga upatuduhami di son hasea na di pasahat mo Tuhan omma amang patujolonan tung na pada jompuke raut namin marbuhabahin ng mga ido na boy tarpatupahami Tuhan mo na buwan ng asumuto rohami dison kahadilimu hubok kami na tarpatupahami natayak pendisrawara di pindapaso na marisihon pagbibir asapir matpokpoki bahu-bahu pasalon permat pong saluhut na hamuna keluarga ni amok to pumbenon luju-luju ng akapan mo mbak tutu nung nga di pasahat hula-hulat tahat ato amu hata nauli nga jojos songon na nanuan ris songon na manabu tiyopa mo metong gulap pa mo di pasaluan kami hahadulimu neng pasahat to siluan namin neng manoktor adorak sa hupit na kami gondang namin kapasahaton namin mga tuwang giluli namin pagulta muna jadi melihat memang gua akan uli hata lengkani ma dikaberi pasahat hahadulita hahadulinan jadi bersong doon nabi masongan inadutua lumobi ma apala di doktaw asabal gay na tiyan rumah balga tiyan sopo nung gabi amok tanong jumolo sa rumah dua Panginoon namin pagpamata ng martua di bata uga dia mahamu sa luhut na akan upos kasabi natin ko puyo ikaw pinigatiya tusiha mo tok pinopari amok taon mangalah ka tusi madapotan pastaw niya sahat solo sahat di bayan holena nung nasahat di patupahamu tapatupa marataran na bilang amok tanong jumolo sa rumah dua sahat matong jarawata panggalian dawat parhorasan amang pati namin wala di tua saya juru mula-mula saya juru mula topa baik mari kami gotang mula-mula kau sepadomu mah tu gotang sopa-sopa mau lihat tema pandai kami asa lihat panggalian doh lihat pengorasan
beda mga mamang nakapatusin. Wala rin.
kita lumulungan bituata. Dia muna ang duli nami raja di bawah duli nami dohon pamulkap. Dinaro hamu mana botani ang diduli muna. Di baik kamulo siyan nasa gugu muna laho matapotokani ang diduli muna. Alan ini dia mo ang diduli. Dohon kumasawan hatanan tua. Balik tendo bagawi na tinatawuan. Arit taro gawe ay takas do kita masih paulo-ulo. Kaos alanima dihamuna ang duli nami. Asaro hami maning kamuna. Raja ni ang duli nami pana duli nami. Pradema hamu di siamang. Ang duli nami. Nauli. Dihamu asa usu kami. Raja ni ang duli nami pana duli nami. Pama musik na girang-girangin. Hirok na dua-dua, iutok neraka, at ripit iben-iben. Rohamo ibidunay marubahami, hahadulimu, rapdoho, matuhang kebik. Taringkot di Zuhud, nabal pinasa. Kasabawa doktor ng marhauto, dulok na rubia. Horas sa amin tong hahadulimu na nadyaro. Tugawin hamo, napatubaho. Matutu. Saat solo, saat diban-bulan. Nungan saat kupatupahani. Ulaw, pasar matur na tutuon, di manoktoron nami hahadulimu. Saat matong jarota, panggadian, noot parhorasan. Anak kade nami, tinahong ulang tiyo, binantu panghatan, bayan masih tiyo-tiyo, dan sepadong matu hasbawi.
duli do opon ke borwate isok kami jong Kajolo inasian turuan di semasutak surusarin arong di 100 sekitar kalau katingan loko isonto saat siang ate siang buka sebulan sok di musim perdohon di maestem Josoha na dapat lupa tujuan setiap tema nama sirupan dia angkarat na arong tapat lupa di sini may potong ngayon may siguro ni hita 20 pakara yung penon kaya ito napasahat ko natin jadi sesuatu seria pe Julama masyaw julama oke nanti kata petungan dan maju karena berjalangan isona ka udah muna rusuli ikon tama rupani daring masyatusak kita ni jadi sedia be lima angkara dasar na tabatupa diulang na kana somoron asmarohan pakai megebe dalam lawang apulion nangget tumi utarapol rohamuna lima karbite par sarbat bau ni nato ito natin kosong hanami sok di man siang bungan di 5 juta kate isong man nato kupasar kami at yamang kate so di okwada borna jadi wata matutulungan ng kanita wata na mga puli roha muna sa luna dala pagkata at wata laing man yan dan kuserena muna sa luna parang ni Nagtuwa wata hari-hari na nangyo imatan yang ngami wata ima ng Panginoon namin. Mau natin. Jalan damai aronggo lay hira berupa angkara dasarta na batupa atau sesuatu dia benong lay ni pasal nami sian jalan estem jalan damai bias maromuna majalo mau lihat ya. Jadi mula tema nang dipunguan di akan ada dua Imam Marhidehon dinok sormatua na dua-dua tanah tahun ini om. Ilo tuhan terpilih kita saluk na hipasan, boleh hipas kita aparatikon ima di nama ngadubi baru-baru pakai di dua-dua tanah tahun ini om. Mokom masih mau jojo sialusan marhide di jojo muna pura di sutun nabi nonga di sok kami jongjong punguan di si majutak si tulusadaina na adong di desa pariksa bungan di mana mga dobi tiada pasar matu undi na dua-dua tanah tahawulong yon laut sadaryong ma naik suatu nota tuinganan parede pasatok kinani ima tu simin na marlapisi dino pinatupana didik ngoluna tuhatama na mga ramuti hamuna sa luhut na pinoparna natin na rikon na saksoni masilong namin ito yang giniba amanopita yaroro nami marite pumuatay tusungod dia penon na buhay tarpatupahani sungok gatini eme na marluto las marohani badamu las marohani tapi muna marlutu marihamu panggabiat do pakorasa di pudian ni natutata naung jumolo maru jumolo Madudu. sidonon nami adong diwak kami sa totongan ni punguan ni si majutak sidol selaina na adong di desa pariksa mo dinok kata ni tuhata di Pilipisada ayat 20 saat ayat 20 sada dinok di sini mangulo marang nama ti Pirao Kristus doha mo duat dia jalalaba ng hamadian ima pa husor-husor hamu hatan itu hati di bekas rohamu na tuhata mana mga puli roha do pikiran mo na salu na keluarga lumumi a pinopar na dua-dua na dinadik kono jadi sidonon nami so na talita dua sa daryong mahapik
suatu nota na dua dengan anak pada persatuan. Lalu sadari omma di batu pahamu ada nangkok tusaluna dongat tubuh muna doka raja na dua raja pada datang dia kabur pada datang nang siya tunga-tunga ni huriyay luwi man di donga sa ulammu nang ali-ali muna terlumubi ma tu hula raja ni hula-hula muna sa lubuna sa tor satu hija mulate matua tua mana majongjongi ulaw to atau bukan naik mas mana kata ni dah tutur madong bargay na tiang rumah bargama tiang sopo nunga gabi na tudutan na tahawulong yon na tapado-paro ko sa gabi matok kamu na pinopara akan oposo Betul. asapin natin kung mahunod rito pinitatiyan tu dia pihangot to mangalaka pinoparin na tudo sa ito si makalapota pasaulian Saat ni solo sama tu botian na. Tu saha anon na tuo taruho tinganan na pada dia na pasok kani. Saha matong apo mo panggabia pahorasa. So ni mahata siya kami bungon ni PCC narong di desa Parsa Bungano si boti kami. Wah, Di masa akaharu nami sebetul. Lo akarsan na kami ang nito mo siyado utagaw. Kali ko na kali siyado utagaw. Jadi sodo kami tu soni bengon haron nami ngai mo dahan beba melihat ma. Soni cara kon kami lu tuhan muna melihat ma. Gabi, ambil dulu. di sidua nami itu pada ni hasuton. Pada mang ma maju tak kentar. Oh, jadi. Di pasar mo din doon. Di nga songon na manupa di hami wala niya subuto. Ang giat mo tak katik nino takon nang patureon at kanaw muli tu akatik kinanangro. Ala nima. Nang Roma hami lao pasahaton. Ima silua jambar na balik ka tuhan mo na sa lubna. Ima tupunguan do estem do tua dulinami sa nang utagaw. Parjolo mo do uga ugoraw. Pati Gabi.
panok kotalo kami. Sinero panapi na hamuna. Gabi na diula muna. Mangomoy hamu di badian. Batutu. Laos mardongat do di beka muna. Tangan nami marbunga-bunga. Mariti kevin na pinatupamuna. Sidono nami Tuhan muna. Asa pinatikum mahutok nito pinitapian. Tudia pehamu tong nasa subuh tong mangalaka. Saya disimak kada bota persaulian. Songonima hata pangaput sa kami Tuhan muna. Na songonima amak pagod. Tinahuay tiyo pinatu panuhatan. Baik darong mga sitiyo doy. Las pagong matuhasatan. Gabi. Jojo muna marhite yang akan nami di manong natu itu gatulang na burju naong minir marana minir marboro marpau pudiana marpau pudiboro naong majalo tua di Portigio saya jia matong tujulan neon di pasu-pasu ma saluh mahamu dot hami pamoron muna di hari sadara matutu namang lon arek manita dua mang natu dom asaraw masang ngarakon sa tua palitang napagabi tunggal sa tuluan ari muna sa luna tulang namin gabi ay gatong degan hamu mas kaluluan rora misi mato ni baro muna ima na mga rubi kong kodojojowon raja namin molo tupe tu anak do karwan nami hoyok kami anong sama pangrubir nami sama tepat nami tulas ma ramuna saluhuna sani ma hata sen kami si madani boru tinasama tinareto karoan di hamuna bonani hasbun nami poparani nadu nami nami ison roro kami bungan ismetudak sidolu sadaina usian bonator nasi ima siala diarina salpu lang jumolo di alap tuaka ngadoi siang pengalamona as disido para nami di hamuna bulan yang hasbun nami gad di hamuna bulan yang hasbun nami maulo beri kami no di bulota apala dikyon lasroha merek songon naik dokter dua balik ke bagawe pengadapus keluar hari mulu gabe saluna popani dodon ay ma takas samu kami masih bololot dikijang ni dibudian ni na dodon saya ni matok itu saya lam tempana di hamuna popani dodon aka pasari ro madudu hamra ro hagabi ro lawasi pasal ni mata matua di bawah di hamuna Ambur nami, gabi raja nami. Sekian don ambur zon, zon roro kami pengata. Tupe so tiga kami naro ambur sian kurata punya jalur nasi. Naro pos doang nama, nasmar hamuna di roro nami, gabi. Tersingot di si batu bar ni bungata di part ni na dodong ima sian bus noranta ni nunga siya pakayot tay ima di kandana di matang ni bungata tu susadi benon na hui batu bahani na guru gabi rasa naro hamuna kati na guru gabi jadi mbak coba ni di seluruh jemaat kami suka damai di Bandung dan seluruh majelis speaker turut berduka cita di paduhannya berdua nah kita haulong saya diramotima seluruh keluarga belum ada meong jadi belum berhiburan semuanya atas kami pada kedua Pasal tayo nung sa ito, Pak Dris, suami sopang ina siang bunga taparjulu, bunga paparin tur di Bukarna, doho tita na siulo paparin di Bukarna sa kacamaran kono nasi. Tusorot ko bang pararo nami,
marwa aba enuma masuk di kina. Jadi tungsap penon pasal kami songon anggar dasar tai ba asmarahuna Gabi. ataro. Sori masih kami tumuan buat di Bangarna saya kecamatan Kodongas Dulu Berdiri. Dima. Bolo nang Saur matua luluan na pinarsangapan amat daraja inat tasuribadan yang persangapi kami di sorro kami Nasiala may di persaur matuaw ni amang guru nami nagabi ima na toras ni dari nami o si Priska do lain nami bapak ni si Priska siya kuta pituluan do siya puna duluk kami ma do sa silaw do sa hutan ni dari nami o di hutan nami di Toba di bagas sa Tikyon amang guru suli hamuna komparan ni amang guru Gabi. Mereng nak kiningan umurna wal usia luar biasa agabion nga mangburun berkat di jalo mangguro di tikingoluna ima natahalasot di bagas at tikyon na berpisah hita tua mangguro natahahulongin at oras munaw Matuto. asan dia ma di hamusu lepo para niya mangguro nanyo tujuluan niya riyon dapat di hamus ang madok ni si tuay-tuay talaga ba tumirunwa kulunab ba tumisopo mga gabi ang mangguro namin na sa rumatuon mangihug gabi mato kamo akapuparan na puso Matuto. ang guru nas kebetulan muloro ang guru nanyo tuhutan namin na rumatan ng tuhami ay kami daw po nangyari muna tapuni tulang ito rin na ang guru do tuhan muna uberin di among suhod na ang guru namin kumparan niya ang guru namin na guru namin na gabi na sa siyadyo jadi jelas do ibadat daw na ang guru namin yun upong si Priskaon muloro tuhutan namin kumparan ina borum amang borum iluaw ina amang borum do tuhami amuro pona ni ate nami mereka tapuni ina amang borum nanyo do tuhamu Ora ate tu. asrohan nami dihamu kamang borum nami isodo hamu na amang borum nami akan marhamarang sia-sia jo kapok matong dihamu na sondo ni situ tuai balik tapagabe baligan ini tapatabuan ari dihamu akka kumparan ni amang borum na borum na gabi do hamu na asal makatok kamu masih paululu. Matuto. Di lain namin iso dokter namin yung si Priska. Anon pasaton namin do tuha muna sa kati ni sip-sip namin. Jadi di hamuna kumparan ni ang guru namin yon. Diare di hami. Tulain namin yon dan pasaton namin so tumaharo hamuna te. So tung pasaga itu si so din namu so tung maswali hamu tubere namin yung si Priska iborong muna ona te. Ano? So tung maswali hamuna. Jadi marah sekami do masahuta lai ito bere orang si Priska ngaisok kami sudah ropongan mula nado dohami lau paporhato na guru nami nagabiyon matoras munahon anggap matujulong nariyon budang matong sihiri mo muna lumobi na buru nami dison na buru ilok na dua-dua na buru ang gohon na buru dang na mabelo na buru masirang kung madua do hodo amang guru betul-betul do iti pati ho janji pernikahan do amang guru nami janji si Tiami ete hanya maut yang bisa memisahkan, hanya kematian yang bisa memisahkan. Jadi naburu siya maho, kajang mamurmu, gulang kepala si hirimonmu. Sulit siya nakapok para mo, pero manigo para mo ni naburu. Jadi kajang mamurmu dapok maliho sa mundo si dua tuhin naburu, tujulan nga riyon. Ador haluk ka tugu-tugu ni horpo, ador ratiti tugu-tugu ni lubu. Nang nasa rumah dua matoko, naburu tujulan nga riyon, pwede ngirit pahupu. Satu nomor ini, satu nomor nono. Imas yang kami hata gabi hata horas siap dengan sahut amuna lain bere di bagas janon. Tidak sama tuh manggul sekian. Gabi minok sikop itu makin madok kata panggabian hata terhorasan di sude ima akar rombongan di bersaur matuan ni ima dat baik kami mereka magodang ngadi kami ima godang namar hula boru agiat di pasu-pasu de torok di pangko parol tuzoloan nero di tulang ngamion pasu-pasuan yang mata de bata baik kamu abang pasahat ton akabangur juapa tu paru maita.
madi hamuna mengboro nami susuni mahamu na upadobi sian bokon nilai nami sia giat di haroromuna pada tempat tikon nang ima inang sormo tua ma natuto nami pada tempat tikon laos di pasahata muna ima si dua negara gamarhiti panut pakiot pangurupiot tuhami ima di parmot tinggi na tua siak kami keleng na tua orang hata moliati orang nami tuhamuna saya luhuna adong di atas dibincang ni moliati totong do pasaton nami somoniwa hata siap kami siap bona hasuton tuhamuna saya luhuna raja ni ang bornai do otangan na moliati madita lumome ang itu hata Tema mengasih kobe itu di paradaton ng pasahat kami dia mo musik kami jadi itulah kami nung di pasahat mo itu jabar nami jabar juhud sadahono matutu bagot nomor hatong manatuhu di atas robean oras mahami pamorwa mo naman jalo tugabe na mamuhula-hula namin ng mga leong matutu jadi mau natin baik kamu mamang permusik nami dihami kodang si tio-tio hasahatan sa oras rombongan. Nadoon kami, raja nami mahabok ni Roha di Barsar Matuaw ni Tulangon. Tulang raja nami Raja Bulun, arong do ibu kami, songosak kinami mangurupi rezai. Molutuk pe otiko raja nami tak porasi hata, molutuk pe goda makat porasi bijuan. Songoni man non naboy terbaik nami raja nabi, bab Las marani rene songoni ma sian hami marga bajitan. mau dia Oke, bersama tuh aku dengan tutur tidak pariban. Terima kasih pun lagi. Pamurumo ng agastopul suang songonido mga nasongod dia non haroronani las marohamuna mau dia ada yang Harrison buti na Gak bisa lah orang. Jadi kamu ala Arab do ibasuba ibatuba hula-hula nang si maju tak uning-uningan ni namorai pasat tu paburu bio mahami siang si maju ni boru banjir. Godak sopai na nama kasau sopai nami hali hula-hula nami si maju tak. Soalnya masa kami marga banjir. Lasa ada tutor mahami kalau legal tutor marga situ. Malah deh.
sa ni maraja nami. Bagulang pangaraw na. So ni iba na boy sa panihong na ang tuwa mo na mata di batama na lang goy pasumata. Sino bodi mami raja nami. Mauliate madi hita lumamang dito hatta. Di hani. Laos di basata mo muse. Ima songo pangurupio tuhani di parmoding ina tuwa. Ang giya mo to akatik na ro tu barang pakko mapat nami lao paturo-tureon na tu no bumingin to akatik na ro. Alani maroon na sakali ko na suhuton. Asaba ko na marhalto, dolo ko na maruwian. Horas mami hudo-hudo mo naman jaro. Si Paris kadang dia mo na mga leosa. Matutu. Laos alani ma dia mo ang moro nami. Laos di so mahu gorok kami. Jabar na ho partua mura jadi ang moro nami. Gabi to lang gabi. Dia mo do maparhubas. Alamak munaon, lau baru-baru pakai ni kau ni lo. Si kami siang arisan ni opuan da suami narong di sana. Iya, arisan satu. Parau. Soalnya naik mah tuamu, alang hadudum nami asa. Kalau mau lihat itu tuhat tay, kalau terkongkol yan, dari pasal di jalur bubu. Yo tak kesalahan ni rohan lumobi hamok kana makamarami. Sebab kami dulu ni rohamu na baru-baru pakai ni tahun namion. Jadi saya rohan mah kali tahun hadang ni berdua. Asa di komen aja ni rumah dibuat nunga gabe. Amang bau na soal betul. Unggal mah nak poso. Mbak Tutu. Asa pinati ko bunin main na ni Davian. Tusi na mo kapeparan na law mga laka. Tusi mara ko tapos sa ulian. Mbak Tutu. Asa sa ni Zul may na sa ato batayang. Upasat namin nung ngari sa taon, tuwa mo na. Ba, sa saak mahamu, oras nila gabihan. Mbak Tutu. Gokodo si bawi mau jojo si anusan. Dung nang ro jojo mu bona hasuhuto tuhami. Anggota grip. Ison ngadong hanya tongamang ro mahami matabotok kamuna. Asa si sera tangiyak kita sa luhut na. Nalaho paborhaton na dua-duaon tuinganan na persatok kinani. Ang iya katong di jarot hatama imana di siamuna rakdoh lakana persea. Mbak Tutu. Di hamubon hasuhuton. Tumatselinggan las rohanami mamereng parjongtong muna sa luhut na. Di sisera tahi hamu sisera hata di nalaho pasilukon ari-ari ni na dua-duon. Asa dokono ma dulu sebagai di tapulan sebagai di duluk di pangiringan arina mahamu gawe kana mahamaranggi takas doktong hurekan hamu masih bayiringan Mbak Tutu. nang di hamu saluhut pinok parina dua-duon ang giya matong sigajang umur hamu saluhut na semua na dua-duon jala setorok pinok par dokono ma tiodo ay di sumur gajang do ay di bodar saluhut na mahamu pinok parina dua-duon aka si gajang umur jara si torok pinopar Mbak Tutu. asa gajang doi natok tiang naruma jala bargado tiang disopo ia na dua-dua na taparo-baro pun ngagajang umurnya jala gabe doi mana mangidatang yang mahita tutuhan para si rohayat to ang giyat mahamu sa luhut na pinopar na si gajang umur mahamu sa luhut na jala totong ma hamu si torok pinopar Mbak Tutu. naboy pasat tami di parjongtong nami di bagas tikyo naman hera pasahaton statuten nami tuksongol dia bi dohonong mas titik masih kopa kolam-kolam pengarahuna otik sesedia naboy pasat tami menggohi ulot tadi bagas seperti kianon sai digi gohi Tuhan ma dihita saluhut na sikop pasu-pasuna Mbak Tutu. silugol di mahami amang mau lihat ma di pasahak ma
Dot area ni nyanak dia semua. Amang nama kami. Neng roh kami tahu maniu niu. Undangan nayon. Baik mana ho partisi. Rilok kami. Gabi. suara asa bakot nomor halto duluk nomor robian horas mahami nama jaro atong siuk-siuk munai mereka dekat dama dihamu bon hasuhun nama alean asa sahaginai sayur-sayuran masuk nairot tidak tua-tua duluk ni tarap ginangan si hobbing di bokahan di tarabuna asa tu sanggar matong apori tulobang masa tua asa saluhut hamu pinopar ni tua-tua nong sorma duaon asi maruhani tu hanak tong di saluhut na hamu manangah pilih pasita hamu dapotan hamu tujulu dapotan papagan alomak tujulu jala dapotan mual na tiyo asa anggian matong sude hamu iya tudia pe hamu mangalangkan tu dapotan persaulian manang tudia pe ahli pasita hamu dapot ma akan asidipta di rohamuna saluhutna asa le kamu mangolu gabe jala horas sa tong ma hamu luhut di para Tuhan matuturi oleh tema di hamuna sa luhut na panuhatan pain mamang si tiyo-tiyo langsung sa matuhasahatan gabi pasajo tu sida na pasahato Niluluan na sa umatua. Mawala natin matalok pa julo, ibasa pa dito pa sa rin. Alatog tongdo,
Iwas tua kita main berperupi bakti ni alang baon. Jadi along boson ugon hami songon ras bunga. Lau berpisah kami itu amang padi tahun. Padi si baju tahun. Oma ras bunga siang melihat sama lau perpisahan kamu. Siang dia mah tu hama kanak kona. Saya untuk kamu saja nginyon balkon. Asa ditiru kamu tujuan nyarion. Auto ni bawon saat penebatuan dan peleliling baru-baru pom. Asing wali tuan. Merumur pada si dawal usia tahun. Nunga dia lak tuhatta. Jeong sada ngalo bisa bonus dia. Bisa lo amang bawon. Jadi itu si bayi tungtung mua ka ang borukku sa luna keluarga ni kaya nakon ni amang bawon yon. Jadi kung pala yung bunga on o masih bagay perpisahan siya bulian ta si bitu-bitu bunga siya butima. Ya, ya. Oke. Opumur ni boru tugatorok na makabaluhon ima na puso ni Tuhan almarhum pendeta muda Mangarasi Majutakon. Tangyang nami tutuhan inang mulutong arong na milas di pamatang mo tanggal may manang mapiwot. Tangyang nami asa lang tu pepeng sormetu mahamo. Nga sormetu mo sonari alay ko tabba ma umur mo to akaari na mangihot nalaw babasitiruon to pinopar mo na usuli. Songsong lima to hamo pinopar na anak na 5 boru na tulo helana na tulo parumen na dalan 1, 2, 3, 4, 5. Mapangiro kami tujulo ni Tuhan di pudian ni Damangon. Di pudian ni Damangon. Pudok na sahali unang diulang gaja bahal na. Unang diulang ulos sakutan na. Sotong ngani bilhamus yang karakter ni ima bapak tao. Bapak kuro termasuk ko, takola bapak mo. Sotong ngani bil karakter musian karakter ni bapak o. 80 siya tao umur na. Di paso-paso Tuhan. Dang nasugo adong aka kemelut dihadapi o. Aka tantangan adong do dihadapi amang o. Awai puji Tuhan, sabar doi mana di si, marpangusap dia Tuhan doi mana di si. Jebolo upa 2 hari di bahasa Indonesia nama dok, berharga di mata Tuhan, kematian orang yang dikasihinya. Harga di rohani dewata, hama mati ni nani haholongan, nama kaholongi Tuhan, dot nani haholongan ni Tuhan. Di dia piata no perserakan ni diijak kamu. Totong mahamu pasahato diri tujulo ni Tuhan. Habiariamu Tuhan na maha hadir, habiariamu Tuhan na maha daw, habiariamu Tuhan na maha kuasa. Ilo dari habiari ni amat taon na 2 taon na sa rumah tuaw. Alanima aka anggia anggiboru sa daroha ma lawa muji Tuhan tua ka arena mangiho. Jadi di pudian ni na 2 tahun na 2 munaon menurut ngadong bahasa Batak nama dok nunga tibo tiang ni rumah tibo tiang ni sopo nunga gajang umur ni Damangon 80 siya tahun ikon narong mamon yan apala siya 10 tahun batutu kunaro 80 siya mana bejani hamu ikon siya 10 tahun puji Tuhan. amin. Jadi ima si Panginoon namin tujulo ni Tuhan jala dilapokon Tuhan may tubagasan rohamu garuk mersada-sada. Ala nima ala asing dulok asing sihapora malutong songo dia bianong silua na dibuan ni akahame na makaholongi dangalan ni godang na pinariyahan ala ni utik na tininggal hon alay lasong rohamu majakon
ima haroro nami puji Tuhan ma. Mau lihat deh. Oke. Nama lo nami. Gabi emang gabi. Cocok kita, cocok. Asaro kami lapasahaton silua nami manang pangurupion nami. Beda mangma. Mula-mula dohot lihat, dohot dan lain sebagainya. Alai ete huria baik. Gabi. Rumah tua. Di hamuna tulang, do di sude pinoparni tulangon. Rodo hami sian horong nilan sia di desa tahun. Pabuangon, naturu do hami berduka cita. Siala parborohan tulangon, mana buat Tuhanna. Munga mau bilang-bilang nilan sia desa tahun. Jadi, pangiduan nami itu Tuhan. Agian madi pudian itu langon. Di tabay di hamu sudah pinoparna terlumo binat tulang. Nilian tabay hahi pason bajam niumu. Nak sudah hamu na pinoparni na tulang tulangon. Jadi alok sawa tiksidonok ko tunat tulang. Alahu begi sadongan. Nunga sanga masuk kian ibadah do kumpulan nilansia. Di pudian itu langon. Mangiduhan isian horong nilansia. Asadong torso na tulang dihitan marpungu sa bulan di kantor di Kapalanisa. Jadi posohan ko na tulang do tamu haduan kumpulan nilansia di desa tahun. Jadi sian hami horong nilansia do kami turu berduka cita. Arong do hupa pumuhami sa otik gatini ilumanetek ala da parborhan itu langon. Otik susalia pe non na upatok mahanon segorang na pinasuna di hamuna. So na dong na tua malolok po. Mas taba tua ma panigoman si Borok. Di batado si dia tua sa luhuna mamuhoras di Baroro. Butima. Nga. Amo nang nomor 2 ini, nomor 0 ini. Siap papa, Oke. siap papa, suruh kau. Telepon bisa? Bisa. Kanan. 08. Mana? Apa ini sudah sebarang tempat untuk penontonmu? Oke. Wah, sana. Wah. Siahan, Muse.
Tapu bola mo siya eh. Hula-hula na maramarangi. Nga, asahat. Hula-hula namin si Alusot ba? Si Mare-Mare. Asahat. No, nagpilak ako. No, nakayo, nakayo. Nga, asahat. Tapu bola. Tapu bola. Pasahat siya. Nga. Tapu bola mo siya eh. Pasahat siya. Huwag siya mga alahong. Paso. Okay. Tulang, kung nangyari namin, mata nga rin sarang si Raja, si Hotang. Si Hotang. Nga, di na kinaro na kinata na kinamado kuso na kanil, si Juljuli. Rosso. Baso. Si Hotang. 5 buwan ni Perre, lemi Perre. Tabbay. At bata. Kalau orang gua anu sebetulnya guru, mereka rekam pasal tamu. Antar mereka rekam. Rekam mana itu anak itu?